mga luksakan, mga pagariakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala, mga lakiakan, mga babayakan si kuagama Allah subhanahu wa ta'ala. Sisagyang kaya masatanoy man to, na sukalang-ulangwa ng mga ulama, sukalang-ulangwa ng mga ulama na ayada na pikiguraw kiran, ayada na mapapaladiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala, na andi man na yaman niya naging kaiman to mga kangudaan, na mapukasiran, mimulagiran naging kaiman na kita taladukiran sa geng kai, afit na sa geng kaya dunia. Inuto mga pagariakan si ku agama Allah subhanahu wa ta'ala, kaya aman na mga kangudaan na siya ni Simbi, siya ni Simbi apaguyog-yog siya aman na pakataling umamasa, na amay kang bibi na sa suparateran, amay kang bibi na sa supanarigiran si ku Allah subhanahu wa ta'ala, na amay kang bibi na sa suka awidir na si ku agama Allah subhanahu wa ta'ala, na kumasumasa akilubayan na su agama Allah subhanahu wa ta'ala. Iman to na ubad-ubatan o pagilaya, naging kaya mga kangudaan iman to na antay pinakamalaki sa nun, antay pinakamalaki sa nun kung nganin na kaya po kasiran ko ay mananin na mga galibagay kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala, na wallahi ladim kadada na pinakamalaki sa nun inunta na hiska ina nagus ka ama, amays ka amikas ka hay ina nagu ama, na amay ka amanan niya na initarbit kasi kung mga wata kasi kumala kapapakalairan, amay ka initarbit ka kira na langunda na di kapipia, langunda na aman na di kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala, langunda na ipirang itu Allah subhanahu wa ta'ala, dangadan awida kala ni anda manay mga wataka, anda manay mga wataka nang buluy sira na marani siran siku Allah subhanahu wa ta'ala siku masa kapakalairan. Amay kas kahay ama nagwina, na ayadin na ni pamangdo nga siku mga wataka na kalangwanda na di kasusuatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pamangdang akira nakalangwanda nakababaya siku dunia nakagwa di siku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya di ikambuloy ang mga wata, aya di ikambuloy o wata ay manan ni namaran ni siku wala siya kapakalaian, na siya minisabab siya nang utarbiyat tumbal aloksyan, siya nang utarbiyat inayan na siya nang utarbiyat yamayan. Ayap man na di ikambuloy o manan na mga wata aduti sa geng kaya dunia, duti siku agama, dababayan siku Allah subhanahu wa ta'ala, dababayan udi kipamayan dengan siku agama Allah subhanahu wa ta'ala, kipamayan dengan siku sambayang, na ayak kaya sababan san, na sabab puto si kudadan ini awidakal umbala aloksyan. Wallahi ladim ka amay kambuli ka ina nagu ama, amay kambuli ka api abayan kada na sumanga wataka, kasadan sa mambetadiran na dengan kiran daon na suagama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kiran pakai sabuti ita manakala iyarga usambayang, ita manakala iyarga ukapagagama, na wallahi ladim ka makau makasalungan na mori na ipagisir kanan wallah subhanahu wa ta'ala. Bisik si anu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya tanga-tanga anda na tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, akapakasulid utaw sa neraka. Inutua tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ginan sutaw api abayaan yan na sa mga buwataan yan. Piabayan yan sa mga watayan, api yan ito na imam betadian. Dan yan ang pagkikilalaan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yan padal masiko po sa watayan, anda man ay kakilalaan yan na siku Allah subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyatiru yan. Kalangulangon yung man at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagipat kano. Anto na ipagipat no, ato na ipagipat tano. So mga buat ang tano, so mga kami milikan tano, mga pagariakan na siku agama Allah subhanahu wa ta'ala. Napisik si ano Nabi sallallahu alaihi wasallam, makaw makasalungan na morihe ina nagu ama, na ipagisir ka Allah subhanahu wa ta'ala, inong kada mindo si ko mga wataka, so kala o Allah, inong kada mapadalam so kala o Allah si ko mapos o mga wataka. Ayay ko sabapan, sa ayamanan niya nakapkabugro agama, namisab ko mga kangudaan, agi so mga kangudaan na sa nisimbi, agun tinga manardas si ko kapagingad mga luksakan na mga pagariakan. Sa katawa ulama si kumyang una mga ulama ada lagi diyan. Asi kumasal na pinakamala ulama. Yamang daw tanunan anto na iyo kita emanan niya nakambuli o mga wata. Ada lagi diran amaran ni siku Allah subhanahu wa ta'ala. Si Imam Tashtari rahimahullah namanya panutulian. Asa kana tigian na siya tigin ko mas at tigin na telur-telur agun aku idad. Dia na papenutulun tanaw ay ka antara kas pakakuasan daw. Anda manay okay taka pemang daw tanu si kumay karitan tanu. Mga pagariakan si ko agama Allah subhanahu wa ta'ala. Saging ko tuwa tigin na masana telur-telur agun aku idad. Napket kawan aku tigin ka uman aku tigin makanaw. Uman aku tigin makanaw ay manan yan. Na nakera migan suka gawin na meli na tigin suwin ako na di manambayang. Agus suka ka na tigin na mama. Saging ko tuwa tigin na masana kaya kabalagan ako tigin na miya tay suam akan.
Na makaparalago ko tigin ko inakan sa kapaingis inakan. Kaya tigin inakulay na anto naging kepsu niyo. Anto naging kepsu niyo adigan may di manambayang. Taman sa giyang ko tamanan yan. Na inaya na miya turin sa giyang utawat ayan na tigin na hay ikaritanakan. Iman tuwa tigyan na watakapan. Di nga panatigyan na aymanan yan na sasabutan. Anto na kita kiadar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Tigin ikaritanakan na ipinda wakar ka aging kai atalo timan akalimat. Giyang kaya telo timan akatiro. Giyang kaya telo timan akatiro mga babaya kana si ko agama wallah subhanahu wa ta'ala. Nada lagi da iya pinaka mape pemangdo si ko mga watatano. Pemangnin tanu si ko wallah subhanahu wa ta'ala. Atau fikan tanu niyan nami pemangdo tanu si ko mga watatano tamanda na sa kambaliran ako masagsiran. Di panutul Imam Tashtari rahimahullah. Nadidag na tigyan di susugu-suguin akan sa iyong tamasa telur ako nagu edad. Didag na tigyan di tironin akan na ikaritan akan. Na pembelsang kagiyang kaya kalima akatiro. Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu ma'i. Ikaritan akan agiyang kaya Allahu ma'i. Nasi ikuman aman na mangka makanaw. Na balasang ka sama ka 10. Ayamap mama nagyang ko to Allahu ma'i. Nasuwallah na ingam pedakan. Di pinakamalay pumangdosi ko mga wata. Suwallah na ingam pedakan. Taman sa sumba to na tiginuin akan. Sa tigyan na di nga ditiroy karitan akan nagyang kai. Allahu syahidi. Suwallah subhanahu wa ta'ala apian to na imam betadakan na kasisaksian ako niyan. Suwallah subhanahu wa ta'ala apian to na imam betadakan na kasisaksian ako niyan. Allahu syahidi. Allahu syahidi. Karitan akan napsumpan to nagyang kai katilwa kalimat. Allahu nadirun alayya. Mata-mata na suwallah subhanahu wa ta'ala nakatutungguan ako niyan. Iilay na ako niyan sa api ato na anda na mas amam betadakan. Ibsugura kan tu atigen wina kan si ko masa 3 ragu nako edad. Taman atigen sa atigen ko kinirampe kan sa 10 ragu nako edad. Na piturak wina kan abalo yang ka amaka 30 kanan mabati agen kanan ayman Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun alayya. Sisagian ko to atigen na masana tiari maupus akan agen ko to mga kalimat. Niya pa dalam si upos ako na suwallah na ingam pedakan. Suwallah na kababantayan ako niyan. Suwallah na katutungguan ako niyan sa api anda ko atigen matatagwa darpa. Na gitu atigini mimbaloy at tatarima anu pusokan. Gitu atigini mialing ayamanan yan. Na mapadalam si ko pusokan na mimbaloy ako mambu atigin. Ada den abako miyang gelebak amang ala dusa si ko kau yagu-yagakan. Siabutakan atigyan na si ko masa kaya pagalakan na misabab sa giyang ko tamanan na telutiman akalimat. Na mimbaloy ako ada lagi dakan na pinakamala ulama si ko masaka na tigi Imam Tashtari rahimahullah. Dinani ayamanan na punab na rantano ami pamangdo tano si ko mga watatano. Baloy ayamanan yan na sa mga watatano. Nasabutan nila na itama na kala iyarga o waga masyo kapuguya-guyagiran. Padalaman tano kiran so awida akala sa kamanan yan na kapunggal bakairan. Kapsus watairan na si ko waga mawallah subhanahu wa ta'ala. Mga babayakan, mga luksakan si kuwaga mawallah subhanahu wa ta'ala. Miaguntong sutaw. Adan amin boloy awatayan ang salih na gusaliha. Bilang atawa dato, bilang atawa bae. Mapadalaman so kalak si kuwallah subhanahu wa ta'ala. Yang kaya dunia, na piyama gusiyaw mga ulama. Ada aymanan yan, na giyang kaya dunia na open na makuha nga giyang kaya dunia. Na giyana na miya kay tito na rizki ya pun si kuwallah subhanahu wa ta'ala. Aya pinakamala a rizki ya. Ay pinakamal ang rizki ya punsi ko wallah subhanahu wa ta'ala. Naswake so kapagambota ka sa salih na gusaliha. Kapagambota ka sa ulama ay man na pamayandig sunganin ay nisugun wallah subhanahu wa ta'ala. Inuto na inusayo Allah subhanahu wa ta'ala. Inusayo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inuto mas malaiyar ga ubas sa dunia. Maka mas alungan amoris amanan na duwang balalokos. Napakitawagan sirano wallah subhanahu wa ta'ala. Napakadarpaan niya silang sagyan ko to amay papantawa darpa. Napamagan sirano wallah subhanahu wa ta'ala sa dalag na pinakamapi ang mga parahiyasan. Pakambubangalaan sirano wallah subhanahu wa ta'ala. Panaguan sirano wallah subhanahu wa ta'ala sa korona. Na may puro agyan ko to adara sa tiran na may puro. Na makandingi lagi ang ko to adong baralokos na matiriran. Ya Rabbi anni li hadihi. Matiriran na haykad na nami. Haykad na namin na upama naging ka mambutadami na puras kamyai. Purar kamyai. Daba mimiyang galaba ka mga laamal sa isa dunia. Matirokiran wallah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadi. Ya abdi hada bi istighfari waladaka laka. Kaya tigi wallah subhanahu wa ta'ala hiurip nakon.
nagina na kaya po kapurapan katanka kaya pakala kay darajat sagyan kay masatano mantu atigu Allah masa alungan amori na misawa para na tigu Allah kung amanan yan na pangnir ka sa amanan yan na amal pangnir ka sarila o mga wataka misawa panan ko kaya pakambuat ka sa sali nagusalihat kaya pakam misawa panan ko kaya pakambuat ka sa amanan yan na ulama naguanta ka alima ay amanan yan ipagintaw yan ay amanan yan gulalan sa nganin ay kebabayaan wallah subhanahu wa ta'ala pemangnin tanusik wallah subhanahu wa ta'ala ama petion wagi sagian ko tamang atawa pakitawag wallah subhanahu wa ta'ala sa alungan amori abgan wallah subhanahu wa ta'ala sada lagi din na pinakamala bantugan mga luksakan nagu mga pagaryakan so mga watatan na siya pantano si kamanan yan nadiran kita liaduk saging fitnah saging kaya dunia sisan mitaliaduk si ko babaya si ko wallah subhanahu wa ta'ala mga pamagpedatan si ko surga sa kalangulangan ng mga pamilya tano kalangulangan ng mga buatan tano pada dalam wallah subhanahu wa ta'ala sa taufiq